niba Iran igerageje kongera kubaka gahunda yayo y'ibikorwa bya kirimbuzi, perezida afite ubundi buryo bwo kubihagarika, kandi ibyo ni ukuberamwe. niba Iran igerageje gutera ubwoba ibihugu bituranye nayo cyangwa ikongera gutera inkunga imitwe y'iterabwoba, nabwo dufite ubundi buryo bwo kubikumira, kandi nabwo ni ukuberamwe. ariko ikintu utagomba na rimwe gukora ni ugutera ibisasu gusa kugira ngo tubitere nta mpamvu ifatika ihari, kandi nicyo perezida atazigira asaba gukora. ashobora kubasaba kujya ku ntambara, yego, ariko igihe azabasaba kujya mu ntambara azababwira neza impamvu mujyayo n'intego nyayo y'iyo ntambara, kandi igihe nemera ko ari cyo abayobozi banyu ba politiki bagomba kuba hano kubereka. ariko uyu munsi nkiri hano hari abantu muri iki gihugu bashaka ko mukomeza kurwana, mugakomeza kugaba ibitero ubutitsa. abo bantu banenga perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kuba yarakoresheje amahirwe n'imbaraga mwamuhaye kugira ngo yinjire mu biganiro. none se kuki twahitamo ibiganiro? ni ukuberamwe, si ukubera ko turi abanyantege nke, ahubwo ni ukubera ko dufite imbaraga. kandi ndongera kwibuka igihe nari mu gisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika hagati ya 2003 na 2007. muri icyo gihe twakoze amakosa menshi cyane. ubuzima buzira umuze niyo soko y'ibyishimo. abashaka gukomeza gusigasira ubuzima bwabo mwatugeraho, natwe tukabagezaho ubuki bwiza bw'umwimerere. abakeneye igishashara mu gutunganya ibikoresho bigikomokaho namwe ntitwabibagiwe. mwese abakeneye ubuki bwiza bw'umwimerere n'igishashara muduhamagare kuri nimero zikurikira: 0788997373. ndabasuhuje, mbahaye ikaze ku biganiro bya Mya XYZ. nitwa Mwami. hari haciyeho igihe kinini tutabaha ibiganiro, ariko twongeyeho garuka tugiye kubana nanone kuri uyu muyoboro, aho tuzajya tubagezaho amakuru updates ha muri politiki, mu bukungu n'ibindi. ese amakuru ayo ariyo yose yatugirira akamaro. niyo mpamvu ibitekerezo byawe ari ngombwa kubiduha muri comment, haba icyo ushaka ko twaganiraho, ndetse n'amatrends agiye atandukanye muri politiki, ubukungu, mpuzamahanga muri rusange. dutanganye ijambo rya J.D. Vance, ni vice president wa leta zunze ubumwe za amerika, yarimo aganiriza service members cyangwa se ingabo muri rusange. urebye ni imbwirwaruhame ndende, ariko yibandaga ku mpamvu y'intambara, updates ku ntambara leta zunze ubumwe za amerika na Israel bashoje kuri Iran, ndetse no kongera morali mu gisirikare, mu basirikare, kubabwira impamvu barwana, kubabwira ko isaha n'isaha bashobora guhamagarwa mu yindi mirwano mishyashya. mbese ni ukongera kubaremamo agatima. ni ijambo J.D. Vance yananenze bamwe mu bantu b'abanyamerika bakomeje gushinja perezida wabo ko arimo kujenjekera Iran. ati tugomba kuba bundi tukubita Iran, ukurikije uko abanyamerika bavuga. noneho Iran ikajya ku bipfukamiro bakayikontorora, ndetse bakagira kuri peteroli yabo. urebye neza ni nacyo kigamijwe kurenza intwaro kirimbuzi. aravuga ati Iran izakomeza gukungahaza ubutare bwa uranium, cyangwa se gushaka kwigwizaho ibisasu ndetse n'intwaro za nucleaire. ati icyo gihe tuzayirasa. ati dufite ubundi buryo tuzakoresha. uburyo barimo ubu ngubu ni uburyo bw'amahoro buciye mu biganiro. ubwo buryo rero nta bundi yavugaga, ni ukuyirasa. ibi bikajyana n'amakuru amaze iminsi ahwihwisa ko perezida Donald Trump yaba we na timu ye imufasha cyane cyane mu bya gisirikare, baba barimo kureba posibilite ishoboka yo kuba bakoresha intwaro za nucleaire batitaye ku icyo ari cyo cyose cyaba. ngo barimo gushaka uburyo bakoresha ibisasu by'ubumara bitari fully nuclear weapons, ku buryo yenda bitatira amaradiasiyo hirya no hino mu karere. ariko ngo niyo byaba, ariko bakamenya ko Iran bayikuye mu nzira, ngo bashobora kubikora. ni ibintu ariko adahuriho n'igisirikare ndetse n'impuguke, haba mu gisirikare, mu bantu mpuzamahanga, ndetse no mu burasirazuba bwo hagati, kuko biriya bihugu byinshi nako byose byo mu burasirazuba bwo hagati, igihe haterwa intwaro kirimbuzi, ibisasu kirimbuzi muri Iran, amaradiation yagira muri biriya bihugu. ni Pakistan ituranye na Iran, iri no kugira uruhare runini cyane muri ibi biganiro.
nayo yagerwaho cyane no kuba Amerika yakoresha intwaro za kirimbuzi. Kandi Pakistan ni igihugu nacyo gitunze intwaro kirimbuzi, nubwo Pakistan ari umuhuza ntabwo akomeye pe mu buryo wenda twavuga ngo bwa politiki, ariko mu buryo bw'igisirikare umuntu wese ufite intwaro kirimbuzi aba ari umuntu ukomeye. Kugira ngo rero Pakistan ibe yagerwaho n'ingaruka z'ibitwaro kirimbuzi itagize uruhare mu iraswa ryabyo kandi nayo ibifite, ni ikintu abanyapakisitani bagiye bagaragaza na mbere y'uko babahuza ko igihe Amerika yakwibeshya ikarasa intwaro kirimbuzi ko nabo bashobora kuzikoresha niba bitari ugukanga babeshya ko yenda baba bashyigikiye Iran. Gusa ayo ni amagambo badaheruka kuvuga nyuma y'aho binjiriye mu buhuza bwo guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Ni J.D. Vance avuga ko bazakoresha ubundi buryo abantu bavuga bati bishoboka ko ari intwaro kirimbuzi bashobora kuba barimo gukangisha Iran. Ibikangisho bakangisha Iran ari nabyo binatuma aya masezerano mu by'ukuri nubwo basinye memorandum of understanding nk'amasezerano y'ibanze abanziriza ibiganiro bigomba kugera ku masezerano ya nyayo mu gihe cy'iminsi 60, ariko iyi memorandum of understanding ibiyikubiyemo nabyo ntabwo barimo barabyubahiriza. J.D. Vance yabigarutse babibwira ingabo ati mwabonye ko twarashe ahantu hatandukanye ku byambo bya Iran mu minsi ishize nyuma yo gusinya. Ati twabikoze kugira ngo duce intege Iran nyuma y'uko itubahirije ibiri mu masezerano twari tumaze kugirana. Ni amasezerano iyo memorandum of understanding ubundi ivuga ko Iran na Oman ari bo bagomba kugenzura iriya Strait ya Hormuz. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo yabirenzeho, ahubwo ikajya ibwira amavessels ari amato aba yikoreye ibitoro iti nimuca ahangaha, bagaca ku mazi yegereye Oman, ngo niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko iciye muri UN yari yeretse amato ngo ahace. Twabonye ejo bundi ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran ndetse by'umwihariko na Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian basuye Oman, kwari ukugira ngo banoze ibiganiro bagire no ku masezerano y'ukuntu aribo bakomeza kugena urujya n'uruza muri Strait ya Hormuz. Ariko Oman nyuma yo guterwa ubwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho yagenze biguru ntege. Abantu bavuga ko mu by'ukuri kuba Masoud Pezeshkian na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ba Iran baravuyeyo bakava ntihagire ikintu batangaza, ahubwo nyuma yaho bakarasa buriya bwato bwaciye ku mazi ya Oman, ni ikimenyetso kigaragaza ko Oman nta kintu yigeze ibemerera mu gufatanya kugenzura amazi ndetse no kucaginga icyo bita tolls cyangwa se umusoro kuri buri bwato buciye hariya bw'ubucuruzi. Si uvuga ko Oman itabishaka, si uvuga ko idashaka ayo mafaranga, ariko Oman iri ku gitsure gikomeye. Ni ibintu Amerika idashaka kwemera ko Iran yagira ku rwego rwo gusoresha ariya mato, kubera byaba bivuze ko Iran igiye gukungahara ku mafaranga. Iran yakungahara ku mafaranga, ntabwo Amerika yaba ifite garanti koko kabone nubwo bagira ku masezerano ko Iran itakoresha ayo mafaranga, ndetse no kugerageza haba kubaka igisirikare ku buryo burambuye, tureka n'intwaro kirimbuzi kubera ko Iran yagiye ideklarara kenshi cyane, haba ndetse no ku butegetsi bw'umukambwe Ali Khamenei nyakwigendera wari warashizeho rya tegeko ryafatwa ribuza igisirikare cya Iran by'umwihariko IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps gukora intwaro za kirimbuzi, kubera ko mu myemerere yabo ya Kiyisilamu bafata ko intwaro zirimbura imbaga nyinshi cyarimwe, katari intwaro zigomba gukoreshwa n'umuyisilamu wa nyawe. Kugeza na n'ubu Iran ivuga ko rwose nta n'inyota ifite yo kujya ku ntwaro za kirimbuzi. Nubwo bimeze bityo ariko Amerika by'umwihariko iciwemo na Israel ntabwo ishaka amasezerano.
Israel yatangiye kubabara cyane igihe memorandum of understanding batise ku masezerano yo kubuza Iran guhagarika gukora misile ballistique, ko Israel yashakaga ko Iran byibuze yakwemererwa gukomeza gukora intwaro, ariko ngo intwaro ziraswa mu birometero bitarenga 1000, kandi Israel iri mu birometero 2000 ivuye Tehran. Bivuze ko Israel yashaka ko Iran itagira intwaro izo arizo zose zagira ubushobozi bwo kwirasaho, ndetse ngo Israel yanashaka ko intwaro Iran ifite kugeza ubu ngubu zigomba kuzaba dismantled cyangwa zigasenywa ku masezerano ndetse no ku bugenzuzi by'umwihariko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiri na Israel ibihari. Ni ibintu rero ubona ko nubwo Amerika imaze iminsi muri intambara, intambara yaguyemo abasirikare benshi ku mpande zombi, tutirengagije ingaruka z'ubukungu bwafashe hirya no hino ku isi. Ni igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisa naho gitafite morali nyuma y'uko hari abasirikare benshi bagiye bagwa muri ibi bitero Iran yagabaga ku makampu atandukanye, ku birindiro bitandukanye hirya no hino mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane ibihugu byiganjemo Bahrain, byiganjemo Kuwait. Twabonye ko muri Qatar harashwe, twabonye Arabia Saudite nubwo atari cyane, ariko aho hose niko hagendaga hagwa abasirikare batandukanye. Kwari ukongera kubwira abasirikare, kubibutsa ko intambara bagiyemo yari intambara ifite ikisobanuye, haba ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uw'isi muri rusange, ndetse no ku mutekano wa Israel nubwo atayivuzemo. Ikindi ni ukubabwira ko leta ntacyo itarimo gukora kugira ngo hagerweho amahoro biciye mu biganiro, ariko ko nanone isaha n'isaha abasirikare bagomba guhora biteguye kuba bakongera bagakaza ibitero ku butaka bwa Iran. Ni Iran rero ivuga ko inganda zayo za nucleaire nta hantu zizajya, icyo bashobora kwemera ari ukugabanya ingano y'ubutare batunganyaga, ndetse bakagabanya n'urwego na percentage bayitunganyirizagaho kugira ngo byibuze nabo basigare bakoresha izo ngufu za kirimbuzi ariko mu bikorwa bya gisivile. Na Amerika ishaka biro bisaga 450 bya uranium itunganyije ku kigero cya 60%, ariko Iran yo ikavuga ko uranium itunganyije itazava muri Iran. Gusa Iran yemera kuba yayigabanyiriza ubushobozi, ariko nanone ntabwo ishaka ko iriya International Atomic Energy Agency, kiriya kigo mu bugenzuzi cyakoraga igihe bari bakiri muri ariya masezerano ya NPT, cya kigo abakozi bacyo bakoraga nk'abatasi, kuko ni nabo batanga amakuru ya move iyo ariyo yose ya Iran ku bijyanye n'ubutare bwa uranium mu kugerageza gutunganya nucleaire ishobora kwifashishwa mu bikorwa byose bitandukanye. Gusa Amerika na Israel bakabona ko Iran ishobora kugera ku ntwaro za kirimbuzi. Benshi bakavuga bati Iran rwose bari yanageze ku ntwaro za kirimbuzi, nuko itabishatse kubera itegeko rya Ayatollah Ali Khamenei ijya kwigendera, wavugaga ko rwose nta mpamvu yo gukora intwaro kirimbuzi, ko ndetse nta n'impamvu yo gukora misile ballistique nyinshi zirenze ibirometero 3000, ko yizeraga ko umwanzi wabo kandi nako kuri Iran yari Israel, kandi Israel muri metero 2000. Gusa kuba Iran yakomeza kwidoga, yakomeza guteza imbere inganda zayo za nucleaire, yaba ari threat ikomeye cyane kuri Israel, kubera ko niyo mpamvu Israel iri hariya no kugira ngo bagenzure uburasirazuba bwo hagati. Ni Israel yazanywe hariya, ariko nanone ku mbaraga ndetse na puissance Israel ifite iyikura kuba inyuma yayo hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika itajya iyitengwa, kabone nubwo Israel yaba ariyo gashoza ntambara, ariko America is always there for Israel. Niko bimeze, yakura amakosa yagira gute Amerika izabiri inyuma.
ubuyobozi bwite bwa leta zunze ubumwe za amerika bushobora gutonganya ubuyobozi bwa israel kubera yenda bwakoze amakosa kubera bagabye ibitero ahantu hatandukanye, bari mu biganiro se bari mu masezerano, ariko nanone ntacyo babakoraho. Bagomba kuza bakabashyigikira kabone n'ubwo baba bari mu makosa. Ariko abenshi bakavuga ko nanone israel nta kintu ishobora gukora itavugisha leta zunze ubumwe za amerika. Ibyo byaragaragaye. Niba israel igira kigatera muri gaza, igatera muri libani, ikarasa intumwa zitandukanye twarazibonye za hezbollah muri iran ndetse no muri qatar, ni ukuvuga ngo israel isa naho ifite uburenganzira muri buriya burasirazuba bwo hagati bwo kuba yarasa igihugu icyo ari cyo cyose igishaka kwica umuntu uwo ari we wose uri muri icyo gihugu. Kandi si politiki ya israel gusa na politiki ya leta zunze ubumwe za amerika. Ni kenshi leta zunze ubumwe za amerika yagiye yica abasirikare batandukanye b'ibihugu ibashinja kuba ibyihebe. Twabonye ibyabaye kuri Soleimani. Amerika yiciye muri Afghanistan ikoresheje drone amanywa y'ihangu ari umujenerali w'ikindi gihugu. Twabonye ibitero bitandukanye Amerika amaze kugaba kuri Iran bari mu biganiro. Noneho ukabona rero nta Iran nta Israel gusa. J.D. Vance akomeza anenga bamwe mu banyamerika banenga perezida wabo Donald Trump ko ari kujenjekera Iran. Kavuga ati abo bari kuvuga ibi ni nabo nanone bari bafite ibitekerezo muri za 2003 igihe Amerika yateraga Iraq. Ati icyo gihe nari mu gisirikare kuva 2003 kugeza 2007. Ati nzi amakosa twakoze. Ati rero ntabwo tugomba gukora ayo makosa keretse igihe yaba ariyo mahitamo. Nibyo President, Vice President J.D. Vance yageragezaga kubwira igisirikare, ni nko kubasobanurira ukuri kuko byagenze ngo abasirikare bisange mu ntambara aho bigeze, uko ntacyo batarimo gukora ngo bagere ku biganiro by'amahoro, ndetse n'abibutsa ko igihe icyo ari cyo cyose perezida wa leta zunze ubumwe za amerika Donald Trump yakongera kudeklarara intambara, abasirikare bagomba kuba tayari bo kuyirwana. Ni intambara ya Iran birumvikana, kandi ni Iran yagaragaje ko nayo yiteguye igihe icyo ari cyo cyose kuba yasokura intambara igihe Amerika yayishotora, ngo kubera ko bizeye Amerika igihe kinini ariko Amerika nayo ibahemukira igihe kinini. Ati rero Amerika ntabwo ari umufatanyabikorwa mwiza, ntabwo akiri umwizerwa kuri twe. Isaha n'isaha tuzi ko Amerika ibidukina, ishobora kuba iri kubuyinga time. Ati ibyo turabizi. Atariko igihe iyo time izamara kuyigura cyangwa ikabona ko bikwiye kwizurira mu ntambara, ubwo tuzajya mu ntambara. Nibabona ko bagomba kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'ibanze twasinye, ndetse bakatwumva tukajya ku masezerano. Ati natwe abanya-Iran icyo nicyo dushaka. Nibyo rero J.D. Vance yageragezaga kubwira ingabo muri rusange. Murakoze, reka duhure mu biganiro byacu. Twagarutse tugiye kujya tubagezaho ibiganiro buri munsi. Murakoze cyane.